เอาพวกละสีติทนทูhi kan soyang khan thon thu toy ngai nom deuh mai ania mi thiam te pun an lo thlir to a tuna kan hmu bak hi paper dang te po chiar tur om nual mai theia amaro chu thon thu toy te mai ania novel puitling te anga a ran pa han ti viau hi atam lo te po ni mai thei amaro chu kan paper hmu chin atang hi chuan mizo ina thon thu toy kan nei masak pol ania a tha em ani ti kha hriat thei ani engpo ni se mi rang rang ina an thlir na te kan enanga chuta tang chuan eng ang thon thu nge ani ti kha ngai dan kan siam theina tur thil engemaw chen kha soi ho kan tum dona professor rl thanmoyana gothic fiction anga aron thlir na a hi chuan kha thon thuwa gothic elements lo langa kha aron tarlang tat dieta chunga chuan a point pakhat na chuan atlang puin khati hunlai gothic fiction hoka hunlai hol a gothic fiction ang chi hoka gothic khatiang lampang hoi thon thu kha a setting a physical setting a khan khopui chung le mun hulum lai de wadina ni ngai lo ani mun re de urai mai khopon kam ti ang chi khodai le khuat engemaw khopui pakhat atanga lang thei mun fal de unal ang chi te kha ani thina chu tiang chu he thon thu a po hian aizol khodaya heta aizol ko chung lu tak tak ma hei tunlai aizol bo ruak le khati hunlai aizol bo ruak kha chu ainang don lowa a thon thu a po hian a ron soi chianga kuli kon te po ram hnuai vekalani tunangin in ala om lowa chuti lai pheijon solai ngai zel kham phei chu enge huai nei angai tur ang chi manai mi zorin dana amo khatiang chi nuam lo deuh tur kha ani veya khalai hmun kha gothic element pakhat poimo tak mai kha thon thu lo lang kha ani atiani chuan apahni na chuan khati hunlai kha na mapun kan soi to gothic fiction a reng reng chuan an architectural display kan ti kha apoimo em maya chu chuan a hunlaia khati hunlaia an in sak dan te lal in le kul ro pui deuh ang chi te kha alang ta amaro chu khatiang kha ani chi alowa heta hi chuan chuti rol chuan hi ama thuama tong kam ngei hi aron kuata chhun ang deuh mai hian a engin ka hria tunlaia sap million tak in chung nen hian a in ang taria win ka hria atia chu mi omzia chu kha in kha alian em maya a hunlai khati hunlai mizoram a in om te ne na in ang lo tak khan sap ho khati hunlaia ani lo pon hun masalama te po nianga sap in ro pui deuh ang kha ani tlat maya mizo in panga yang kha ani tammi alo mai ani tin a chung chu a mutlang vek thei lowa amaro chu zau tak chu ani si lo te atia tongkam toy te a chu tiang kha tiang chu nia tia han soi mai thei lo kan mizo in sak phung le enge kan kho sak da ne na in mil chi alo kha ania aro pui em a kha gothic element pakhat gothau in sak phung ang khani chi alo ma se an kul ro pui tak tak te an tarlan ang bok khan kha lasina ngai zel khama in lasi ina kha rautin singi in ro pui zia kha aron soya kha a element pakhat chu ni in a soi bok ani tin a pathum na chuan hlauna le deal chut na kan tiang chi mo wangai zon om riau si hlau om de urui bok si tharang ti dona varang tamfaka hlau om lutuk ang ni si lo amaro chu achiar tu te na kan wangai zon veng kan lung len thei ang bok si khatiang thil kha anareisona hanaron keng telta chu a setting wang ani theya chuan character pahni focal character pahni iwang kha ani theya tin chumi lo chuan thil dang le chuan an hun man dun tele khami a environment hrim wang kha ani thei bok ani he thon thu a hian thil hlau om le ngai zon om alung le thak tak kha zai khata khan alwan zatira thuama kha a thian pa in a ke a ul palawangin ama in zol ko tur khan akalta khania tin ani pon khata rautin chingi lasinu lan nui a han hriat khan an lo nui iara amala kha a var maya ngau maya
zadeu khana lo nuya khami a hmu khana hlawani ti kha hriat ani amaro chu ti khan an han kal chhowa engtin nge a toy zong in an han om duna abula om khan nuama ti angai zong em maya tin sai hmo na wa zuwa in tira ta tang chuan tun ma lo in ngai zong hrep to le lo om dun hrep to ang mai khan angaya chu tiang chuan hun te pon mang duna khami ka a hlo om em rual khan alan dan hrim kha han ngai tu taila zan thabial zan berker kha ania thala chu em maya ti khan nuam takin anin koma zan hun khan mang dun ta chu hlo om na le lung len thlak tak kha an kal dun ta ani kha gothic element pakhat chu ani atia apalina chuan atlang puin gothic fiction kan ti hawa hi chuan thil thleng reng hi mi hring pa ngai le helam tharau khovel nena in kung kai na nei te kha ani thina ta chuan engtin nge kan tiang apui te an hring nun pia ti ale khabua zia ka hring nun pia elements a khamo supernatural beings kan tiang chi mi hring taksa pulo kha khami nena in lai chin na nei kha ani thina tin atlang puin khang kha focal character hi anni du viau boka chuwang chuan hela hian au khok la si hi mizo te na kan ngai dana chuan la si tin kan soya then kha chuan ramhoi thami ani te pon tia kha chu eng po ni se ramhoi te po chu lo ni in lo ni lo po ni se la si an ni kha chuan mi hring kha chu an ni lo reng maya mi hring nen anin lai chin na khami engtin nge khovel pahni kartona anin kar thil thleng kha gothic element ina kentel pakhat ani ta tin ahma kan soi tawng khan gothic horror kan tiang chia te chuan a hlo om tur zong le mi ti zau thawa ti trim sung thei tur ang chi zong khan a hlo om tur zonga thon thukal pui te po kha om thei ania kha tiang kha gothic horror kan tiang chi te po ni ta tin helai hian professor arel thanmoi hian khami elements tlem te lo langa kha ril ru zau tak puin he thon thua hian aron me belta angai noma tin thil om tak po anin alanga hero kan ti hi anom thina gothic fiction a chuan hero le a changtunu le changtupa ti mai lamo mi zo tongin anom thina changtunu le changtupa amaro chu he thon thua hian changtupa hian heroic character kha anei chi empti te changtunu kha heroine ni kha atling tak mewem ti te kha chu a chiar tu tem kan ngai dan a ain na thui thei viawanga ani na taka chuan an pahnin kara thil thleng kha an manina an du wanga an thlen tir po kha ani chi khana lang lowa anin kara han mi pakhata om ta ni chu a u ala si tlangwal routin singi u kha ani ta ani chuan a du angin thila kal tira a far nu le angai zong in kara hun alo ruat saka khatianga kal tir vel kha ani ta thil ti theina po kha aneya mi hringina kan nei ve theilo thil ti theina kha an nei ani khami chungchang te kha pumoi te hian aron tar langa tin rd lal sang lura government ti romana college an assistant professor hian a MPhil dissertation a han fantasy elements in mizo selected fictions ti in ngemoni akal puita achulaya chuan kha fiction pakhata khan he thon thu hi a thlang ve ni in ka ria fantasy fiction ang khan aron thlang ta ni aron en ve to thung ani chuan a point so ka hret chi alowa ani theina lai om chu fantasy elements hi alo lang ve nuala fantasy element poimo de umai pakhat chu khovel pa ngai le khovel pialam in kalton na kong kharang chi te khamo alo lang thina mi hring te chen na khovel le khovel dang kha a karton ani changtupa thuama hian lasi khovela a chenga kha lasi khovel kha gate chu ngai zel kham kha anita amaro chu ahan kal khan ngai zel kham tak kha ani mi alo ani in ro pui deuh te la si khovel te amua lui nuam deuh pangpar ala mu ngai reng lo omna te amua chu tiang mun nuam chu fantasy thon thu ziak tu thren khathian khatiang kha an din rina zana ama ngai zong tu ti mayang la si bula huna manga chuan ani khan huna man pui zo atu ka ati tura hlen le maya zin khowara phei chuan
ni chuan nu phei chuan a hmu thei ta reng lo kha nia chu tiang chuan khovel pahnih kha changtu pa khana kartona kha fantasy element poimo tak pakhat chu ani reng ani soitur te po atamanga amaro chu khatiang lampang zong khan eng tiang chi in nge sar rd a hian a thlir kan khechi alowa angai nomin a that le ang ti chu arin thei ani kan lo soi to ang khan ICFA University an assistant professor Mizo and Culture Studies tinin ka ri ICFA University an department hi chuta an assistant professor Bilal ruat puya hian aron thlir ngai nom khop maya ani hi nehuwa culture studies zoto ania mizo zo nu khan nehuwa culture studies zo zo le ani hian mizo culture le kan folk narrative sangchi te kan folk belief sangchi te le chirang folklore lampang thil kha chu an zirna sa an re mang ti arin oma tin a paper po hi ngai nom a ani hian kha thon thu atanga man lai mizo te na la si kan lorin dan atar lan dan kha aron ziaka elf si mission kha chuan la si ti nan letling thina amaro chu elf sole mizo ina kan la si te hi anin anglo maya elf kha chu elf ni mai sela la si te po mizo tong chuan la si kan man dan hi in anglem lo sela elf kha la si anga man tum po ngai lowa nim kha la si anga man tum po ngai chuang lowa kha chu an ni nang main mangila tia mi lo correct te nom ta apom viau in ka ria la si hi kan thon thuwa an lan dan tlang puya chuan nula an ni tlang puya amaro chu tlangwal te po kha an lo ve la si lalpa kha lal chung nunga ni a hei hela hian professor RL Thanmoya ziak hi aron kuata man lai hian lal chung nunga la si ho lal thil ti thei tak hi a oma lur le tran tlang hi a hmun puya ni a la si no la mel tha tak hi a thu noi a chuan an om trewa khovel ramtina a om tira ramsa te hi a thu noi mi vekan ni a la si nula te chuan an veng thina ni la si nula te chuan pasal tharam chuakin diar trial khim chunga lungpuya an han per kai thau an hmu te hian an lo ngai zong ve em thina then khat phei chu an hnena anin lara pasal tha te chuan an lo ngai zon ve chuan sa zong chunga thu nei tu an ni awangin sa an ka tir fowa dai hnai loka sa an ron khal chuaka olsam te in an kable mai thina chu tiang chu la si zol an ti thin tin mi zo hna thlak thon thu a khana ziaka tin ani ba ka hian helai quotation pakhata hian eflal ming thanga le bilal thang lian te chuan la si hi ram huai thami ya ngain nula mel thatak anni thu le pasal tha te po an lo ngai zon thu le saka lama mal an som thin dan te po kha an lo ziak lang ani tiang chu ni ta he thon thu a hian sa chu aka tir em lo amaro chu au kok la si hian alo ngai zonga tangwal thuama kha thuama na hmu ve lo lai khan alo hmu ni angai zon em awangina u khan a hresia chu chu anin kara khan palai na kha aron thok ni deuh ber khan alanga a u kha amaro chu khati om dun reng thei khan ni lova a thil ti theina khan khovel pi alam khamila si khovel holan tir dan zong kha khatiang kha mi hring pa nga in kha khovel ron dai thei tur khan a u thil ti theina khan a thlin reng bik lowa chuwang chuan i pothen lo thei lo din hmuna khan a ding ani ti kha ama tong kam nge tong po khan a riata engtin nge magical object kan ti ang chi kha ani ang chu heta Harry Potter te chuan magic one nan neya khatiang khan doi te khan an doi tiang mang khan an tia mun phia thlok thei te pon nei amo khatiang de umai khan sai ngo zu no kha a omani chu lasi khovela kha chuan sai ngo no ang chia kha ania amaro chu mi ring chen a khovel tak kha chuan nel tlang satlia ang chau khan alanga lasi ho khovela a chia khan kha thil ti theina run lan le chia khan sai ngo no wa changa a chunga zu kan ti don mi tui fim te po ati maya khang te po kha aron oma tin a in chia khan ama dang lamna boka chu lasi thil ti theina kha ni na langani lasi hi kan riat than ang ai hian thon thu hin tam tak mu tur hi alo lutuk lawa pasal tha lasi zol te chu an nuala soi dan manga chuan thasiama te po lasi zol ania damrei kha adila maro chu adamrei lu tu athang thar nun ning khopin adama atopa dam pe to lawain puanga thi phae te po antiani tu hnu tila
kan hriat phak rual chu ani lawa sai tol ko le che vela te po sai matlang an tir then khat chuan man lain la si mu te po an lo to ni takania ke fa pa khi tuna hena la dam mai thein tia chu la si mu to a oma DDK nge zone nge LPS nge moni te po khan an ko me an tia ni khatiang te kha ania la si hi thil tak hi an ni mela tin kan thon thul huya te pon lo langa la si le mi hring tlangwal in kar anin ngai zon dan thuruk tele eng amoni kha aron ziak langa tin helaya poimo deuh mai pakhat chu nakina chuan huwa ala pui zelanga kini chu kan ve thei to don lo ati akha kha mi tam takin tun nuwa mi zo ten ram huai kan soi tak lutuk lo chan te po hi ani angem o tingai danan nei na kha alo nia tun ma chuan lungpui lian pui se huai nei an ngaya an hlawa an tan kha chuan a hlau em la taka di lian pui an mu chuan huai nei an ngaya khatiang ram huai hlau reng anom hun lai khan ram huai kha atam te po tamaniang amaro chu khuwa lo thanga mi hringin ram te po kan ching phul zova chu tianga wang chuan ram huai te po la si te po tikhan anin sa senga mun biru zok le mi hringna an chil phul mai lo tur ram te po kha an zong ve ani ti kha he thon thua hian alanga thil pom tak te po ni na langa ni engtin nge he thon thu ina thil min hril hriat pakhat ni angin angai thei anga he thon thu toi hi ke po hian ka tram paper khan ka ziaka amaro chu tuna ka soi ho tenen kha chuan kan thlir dan chu tlem chuan na dang deuh hleka ke chuan ana reison hrim akha aziak tuina azia chu adan phung kha ka thlir deuh ber chu ania keina helai karon soi velea chuan fantasy elements a kengtela gothic elements a kengtela chulaya chuan thil tak le khovel tak le tharau khovel karton ani na lai le a character landa na tang hian magic realism kan ti angkha niberin kangaya chu fantasy ani theina oma gothic elements a kentela omboka sulaya chuan a genre ang chuan hlom dewa handa tur chuan magic khovel tak karton ani wang khan magic realism anti ang te po kha ni thei mai omina langani tin thon thu toi te ania flash fiction kan ti mai tur chi khani na langani he thon thua soi tel lo thei lo thil om chu character din dan hi ni ta character hi din thiam tak an oma hei sila nun changa te ala moi ngen te kan author tak ho hi chuan character din hi an thiam em veka an character hi atua po hi angai nom em vek thin ani hamaro chu character chuang tlai a plot emo a subplot emo ina amamo chhun zom lem lo intinan film in lo chang chuak don taila kharol kha ka play du mi lo tur ang chi character chuang tlai khan om thina chu heta hun masalam Greek ho hun zo Roman ho hun laia Roman mi un horeisana character chung chang asoya drama de chu stage perform tur ati anita khatianga character chuang client omlo nana scene khata character pali emo panga ai tamanom tur anilo tingai dana neya kha hangai to hian fictiona hian alo dik em maya character chuang tlai hi an omle zau thin po ani chi alo mai thei tlang puin mi zo thon thu tam takai chuan character chuang tlai man chhun zom vak lo khanom thina The Count of Monte Cristo kan chiar thewanga angai nom em maya kha thon thu kha character kha an tladar em mai ani subplot character an om trewa khang character zong kha dar lutukin an tla amaro chu character chuang tlai pakhat manom lowa atopa changtupa khan ain bok fel nal maya khatiang chi them thiam na kha thon thu ziak tu te hian an nei thina he thon thu po hi thon thu toi ani character hi amamo tamlo maya adin dana hian chuwang chuan character chuang tlai po hi an lem hian alang lowa focal character pahni plot character pahni annita chu lasinula le thuama kelsi tlangwal kan ti donem ni kha annita kha an in kara thil thleng siam tu character poimo deuh mai pakhat kha alo langa chu rautin singi u kha ani chu po chu lan ni chi kharon langa ni voi ni chi kharon langa hamaro chu a thon thu hi filmin han chang do ni la chu hemi aziak bak hi hun masalama le hun hnunga thil thleng tur alo oma analepsis le prolepsis kha chan chhuat tel thei kha a oma a character kha a poimo em ani kha
tin chumi lawa chuan kelsi atanga zual ko akal puya thian pa kha ani le maya ani la chu alang toy em maya amaro chu kha character chuang tlai ni chuang lo a chuan tlai lo dan chu nakina kan soyanga ake aba palakha ti pal thil nge thil thleng tur ve reng ti a kha aum theita chu ngai dan mai phei chu ania maro chu ngai dan vek ania literature te chu tikhan zalen dewin kan soi ho theia thiar tu te ril ru le hun la heka I ngai to na dang min sen tira a thon thu zidinga ze nei lutuk lo ang chi kha anom thina chu tiang chu he thon thu a hian a lowa a thon thu hi mar tha maya toy muk mai ni toy te ania hemi a narrative time hi soi ngai hi a ve a flash fiction ani kan ti rol khan flash fiction a chuan kha thil thleng an soya kha hun rei lo te chunga thil thleng ani tur ania entinan flash fiction a chun kum som chung thil thleng ang chi te ka chu soi chi ni lem lo ani he thon thu a po hian ni khat le zan ni angani ta amaro chu ni khat le zan ni angani rol khan adar kar ang zong chuan chu taila atam lo ngotin rin om zan ni ang chau ka ni ta chuna thil thleng kha chu kim chang takin a ron soi lawa zan ni thil thleng ang kha ni ta hun rei lo te chunga thil thleng ani chumo thil thleng puat kha aron soya a narrative time a po hi flash fiction ani anga ti nen khana in me tok tiu teu viau mai ni chu he thon thu a kan mu thei pakhat chu alo ni ta a narrative time a rei lawa a thon thuina amamo tok chawin character te thil thleng te hi adin ani kan ti thei ang chu chuanin chumi baka chuan soingai pakhat ala oma kelsi atangin thuama kha zual ko turin akalta an thian du na kalan nia thian du na kalan ni lai kana thian pa khan ake chui ba pal hlau maya ake ul pal hlau maya mani khan akalta thian pa khamuang changin a ho eng em tilawin ngai zel a thlenga ngai zel khama chuan nula thoma hria ta chuan rautin singin en khan anin tong ta khania kha a thian pa ala si thil ti theina kan hria rautin singin ikal na tur nai hle to ma sela I thleng lo mai tur ania o atia vawa kalluye tuma pen thum vele kan pen khan a ma chon sakelian pui mai kha aron suak luau maya a hlau em a lasi te chu ram sa chunga thu nei tu nia ngai ania mi zawa chuan chuwang chon sakei kha athunu na ni yang ti kha aril ro hen alo lang hal thei ani chu ti rual chuan thua ma kha mu fala du sia a uin anin mu fal theina tur huna siam saka chuwang chuan anin mu fal theinan khan a thian pa kha rem chang jok siam sakin an let tir ani thei ani chulai chu ruat lok kha ang tariawa ani chuan ruat lok ni ta se an har sanna he a conflict hi he thon thua har sanna indin hi chung lama tanga indin nge nia pon lama tanga local ti hi hemi a complication a hian soi tel thei le ngai dan rang om thei ani vea ani na taka chuan thua matan takhian a hril hai thlak dona rautin singi te chuan alo mu thina alo ngai zong em thina chu ria in a uin anin kara khatiang in hmangaina a om theinan khan a mu ve theinan khan zan ni chau kha huna pe ani ta amaro chu thua ma kha chuan engma hrelok lowa rautin singi kha ma puna mungai lowa ana tira pheijon a hlau em a po ngam lok lowa a tha a tiriala te po khur der ani ti te po soya chuwang chuan hriat lok lo khan a tong ta thut maya tin tong thu te ti lo khan hun tam tak lo mang dun to ang mai khan an khovela an chen ta ka chuan a om ta chu thon thu then kha tak an mu pian non le na a khovel pakhan na lasia pianganga a khovel pahni na mi hring alo piang aniang a tingai dan te po khamo aleng vek ani khatiang te po kha om pal thei ania aniang ti na phei chu ni lawa thua matan bik hi chuan kha har san na kha pon lam ngoi ani ama in siam ani reng lawa thil thenga khan ani khan mo phur na kha nei nep em maya rautin singi kha ama in siam ani theya a chan chu mulo khana om theini kha har san na in siam lo khana om theini amaro chu angai zon em musi lova om reng khange zan ni chau hun alo man pui ve a hre om na kha a khoi zo khange har san na angai keini ni la eng angin nge kan ngayang chuan he thil thlen tir tu a u hi helai conflict siam tu bera chuan angai theita an u nau an ruwa man le an u nau an ti pui tlin hi ni na langa chuwang chuan plot character pahni en hi chuan pon lama tanga har sanna hironin siamani theimai angem le ti te po khathilom thei ani kan ngai dan te poin ang lo theia eng po ni se literature ania zalen dewin kan zira
nuam ti deuhin kan zira thil hi thleng thei atama thil thleng thei lo po tama thil chi hrang hrang kan lo soi ta thon thu pakhat po kha thlir dan in ang lo pathum pali velin a thlir thei ta kan zirtir tu te ho zinga te po thlir dan te po kha in ang lo ta noi mai ni khatiang kha nia history le science te anga thil tak taka in ngat thi ani lutuk lowa chuti rol chuan thil lem hi ani ngot bik lowa Aristotle le Plato chung changa po mimesis an hril hria dan in ang lo ta an hria thiam dan po in ang lowa Plato chuan thil lem en tona thil lem dang siam le chhona ni a lem dan kha a lem lutuk to thil tak tak atanga a pen bo voi thumna ani ati hiala amaro chu Aristotle langai dan kha ani ta chi alowa history a ti chuan thil tak tak a oma amaro chu history chuan tarlan du chin aneya tarlan du lo chin aneya thil min hril ringo da history chuan thil dang min pelem lo amaro chu poetry chuan history ina min hril tho kha min hrila history ina min hril a thlen chan min hrila history ina min hril kha a thlen thei dan le a thlen thei lo dan tur kha min hril tel boka chuwang chuan a reality em zo kani ati ve tlat thung ani kong khata chuan mo khatiang kha ani vele thung ta literature a chuan tuna kan zirang khan ril ru zau put te kha poimo kan thlir lo dana midang ina anon thlir khan adik lo ti na ni reng lowa kan thlir lo dan ngai dan tha deuh kha om thei ani ve a chuwang chuan khatiang zonga ril ru put zau te po kha apoimo em don ani khang kan han soita ka tang po khan he thon thu hi thon thu toy te mani se thon thu tha le ngai nom deuh ani ti kha a hriata tin angai nom na pi alama zir chi ka dol em ani ti kha alang boka chi le zuala zirdon phei chuan he thon thu a hian aziak tu hi alang sar em mai ni thon thu dang danga po ania aziak tu hi an lang sar em veka then khata chuan amaro chu lal zui thanga bi khi chu aku chuak lang sar tak tak hi han enila aziak tu hi alang sar em mai veka a khoya po hian mi pa karaktera din dan le meiche karaktera din dan te hi chui tham fe ania ngai nom dewa chui tham ania chu zirchiang du te kan la om phei chuan zirchian tlak hle ang ti kha ari nomani eng po ni se ti khan kan soi tad do kha kan tangkai puyang em ti phei chu ka hrelo ka tui puya ti hian ka ron ti tia tangkai pui te kan om mial takin ti thuwa kan mi thiam ten an zir dan te kan soi kwal ve te do ani chu